Drago mi je što smo tu s vama u Svetoj Klari. Kao što smo čuli, ja se neću ponavljati oko vaših ovih pohvalnih stvari, nego iz perspektive mladih. Mi kao mladež obilazimo sve područne odbore prije svih izbora, pa smo nedavno isto tako bili ovdje, baš ovdje u ovoj dvorani, onoj maloj u Svetoj Klari, i nakon svih izbora se uvijek idemo zahvaliti. A drago mi je da su i seniori, odnosno Sveta Klara, krenula sa takvim načinom okupljanja i mobilizacije članova. Ja bih željela zamoliti, vidim da tu ima mladih, ima ih još, da na ovim izborima ne bude kao što na našim lokalnim izborima budemo jedni drugima neprijatelji i da stvarno izaberete najbolje kandidate, da date priliku mladima, nemojte ih tapšati po ramenu i govoriti ima vremena, jer onda za par godina ćete ih pitati gdje ste bili do sada, tako da dajte priliku mladima. Kažem, oni su tu jedan kotačić koji uvijek sve odradi i koji nikad ništa ne traži i svaki put će doći i odraditi, tako da evo dajmo im priliku i idemo zajedno.